Pemampem yedemu piemu ewo Offuman eho ana Nana Kwaku Gyan Borokour oye the president and Manhene of Offuman Traditional Council edi ayikese pa ehye so na hwan ena adane atofoma atumpan edi ahimi eye Nana Pemampem Owusu Bekoe oye Offuman Atipimhene no ono ena chese waka enchine gu a nananom edi amamre ni amane agu akwan mu a chese omode echeneka na omo eje na kwan krakra na ema wom sanso ena ensifuo ewom na mpani se yede ensifuo ena ye yie eni ti so hwa ensifuo ahokeka eni abusuafo ahokeka ahemfo ahokeka de a na chese ayie no adimu na awie peye Oba ya ni na busia yo so sha Nana Pemampem Owusu Bekoe ne doyire na obisia nasil Atipimhene of Offuman traditional area obisia nasil pe ene the Atipimhene anase yebeka se na kuma yamba se yebeka se na kuma na so ne se fo no Atipim abusia no ene ye ni nkuma fo ne se fo na osha ante ena odinemu osa no krafo ena esa krafo ena esa ene ade ato krafo ani ahwe na de pa bi ahwe ni kunu alinti saosha Atipimhene Nana Pemampem Owusu Bekoe the first ne yire ena odi asa one da busia ene na dofo ena edi asa efe na so arewo efe na so arewo efe na so arewo so sha Pemampem ni do yire ena Pemampem ni do yire ena osano ana yire ena esano osa obechi ahemfo no oba no obechi ahemfo no right hello channel one scan your benya Manenim now scan the manenim now no F Nana Pemampem ere na odi asa kama eno yawa Nana Pemampem na yi na yegusu ayeye na Pemampem TV ye fa bibia Pemampem TV ye fa bibia Pemampem TV ye fa bibia
So, yeah, to us. Where is it?
Techmai, any of the for teacher, and I can't be one of any brother young. Techmai was a million of our call, and your professor be done. Mammy would be young for Bible for coming to Johnson, but your wooden teacher, your father will tell when they never got to our India gifty, who can be in your sister Dinah, who's coming to Mammy K and coming to. I must say, what bitches, there was a Damina, who teacher, and father, and can see to my money. And I must say, said the ocean, and that's a Kobe, which your money. So, and an Pemampem Owusu Bekoe, and a doye, and Obisia, Nasil, Atipimhene of Offuman traditional area. Obisia, Nasil, and the Atipimhene, and I say, Rebecca Senakuma, Yampa say, Rebecca Senakuma, now so, Nese Fono. Tipim abusiano ene ye ninkuma fo ne nsefo na osha ante ena odinamu osano krafo ena esa krafo ena esa ene ade ato krafo ani ahwe na de pa bi ahwe ni kunu alenti sa osha Atipimhene na Pemampem Owusu Bekoe the first the yire ena odi asa oni da busia eni na dofo ena edi asa efe na so arewo 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 efe na so sorry, so sha Pemampem nido yire ena Pemampem nido yire ena osano ala yire ena esano osa obechi ahimfo oba no obechi ahimfo no right, hello. Channel one. Scan your benya. Anything now. Manenim now. And no. F. Na Pemampem. And Odiasa. Come on. Hello. Na Pemampem na yi ana yeguso ayeye na Pemampem TV ye fa bibia Pemampem TV ye fa bibia Pemampem TV ye fa bibia Soja Atipimhene of Offuman traditional area and also Nanahima and our Hinma Fefe, Ayindi Ede, Ayindi Efe, Obechia Ayukuntingine of Offuman traditional council, and I was a papa. I Atipimhene and Edi Asasano. Atipimhene and Edi Asasano, and Edi Asaba. Abusia efe pa Atipimhene Atipimhene ena esa fefe na hima wefe papa yes Mr. Collins ene neswa ena esa no Mr. Collins ene neswa Atipimhene
ɛna ɔmo sa no fɛfɛɛfɛ kama.